Balang yaido full gospel kabadai Balang kabadan hapok kalama jongka Balang Assembly of God. Kene Balang kadon hakanong ba Seoul hari South Korea. Kadai kawai naki Balang bahet tam maka pyrthei. Atlas dangnya kene Balang da upol yang kicu bat ka che jashir aka kat santerik ubnai mi kat kendai spak sanpupra. Ya kajingnya sang benengkong la pelong ha ka kamra syongkai jong ka che jashir. Bat kidan tang riungot ibawan che kene kajingnya sang. Laingut idai kikun kentai jong ka che jashir bat iwei pat de idai tang inong wan ri slap sipor namar bajur uslap. Kumtabat upasta pol yang kecu kini barok kidan riungot. Kini ki armut kinong tray jong uplay. Ila tray top ya kakam da kajing tray minang asyirhem. At ila yalap ya ka gospel uji sutres. Ila dua ya ki bapang. At ki bapang kila yok kajing penkia aka kerteng uji su. At hadin tang sibnay. Kane ka Balang kala dan san pungit ku dikot. Jongka ibawan ban penyesok pat kene ka Balang adin bakila pediangnya ujisu unong penim basiman jongki adin sibnai kilap ba kimla syuk ban penlang ya kajingnya sang hakam rasyong ka jong ka che jashir amar ka jaka kalakapnya unta kilap pelang no aplau ying jong ka che jashir suki-suki kilap ro wat hapulau ro kam nyam syuk ban penlong jinya sang namar kibriu kilai nang yaiwan kibriu ki papedian yau jisu kinang yaiwan ban penyaso yalade syakani ka Balang umta ki sedang ban swat ya ka jaka ka bakelut pat ki sedang ban share ya ka dara ka behek pha rewat hakane ka jaka bakelut ro Ibril Yaiwan ban pediang yu jisu bat Yaiwan ban syakajing ya sain bat Yaiwan ban penyeso ilade syakan nika Balang hadin bakla kela ke bemut bat pediang yu jisu bat kini ke Balang gadai ke wai niki Balang ki balat Roy state minta kini ke Balang kadan haduk kumba pralak ngut ki dekot jongka bat kadai ke wai naki Balang ki bahek tam maka pyrthei. Ki parabangan hakane ka Balang. Aba ki let jinga sang haka sngi ublay. Ki hap ban let da kapali. Lada iwe naki dekot jongki in let menstep. Inum lak syuk ban let haka jinga sang ka baarsin. Namar idai ban ailat pade ya ki wei pat ibom yo lat panwan ha kajing ya seng ke banangkong namar bom dan jakasyu dan syong upol yang kicu ulat dai ru wei na kinong yalam kiba ublay ulat pendan kam borba pat udai wei na kinong yalam kiba kraw jang ke pyrthei akaba ulat poi syaki ri jang ke pyrthei ba per pan yalap ya ga gospel kajing penim ujisu bat dai ru lang ba une usyakri jang utrai Play ulawan ra ya kari Bible ha South Korea kabala penkala kongpong ya kari lang bajang une pastor Paul yang kicu udai uwei na kinong yalap iba ublay ula pendan kampor ba ya une pastor ula poi hakelenggi jaka jang kapathe pan yalap ya ka gospel baru dai lang bajang ublay lepha ya kari Bible a South Korea kabala penkala kongpong untang ya kabalang rai ya kari South Korea hi barat way kajing terai barat ba jong une pastor kala penkala kongpong ya ka imlang salang ro lang ba kajing yalap ke jong penkala ke bemut pan pediang yo jisu kiar na ka babamsap apati briu kila-kila ka bemut idon ka jinglong ka bariu blay basisha idon ka jinglong riu blay basisha
Giting buram ya ublay. Habakadon ka jingkala ka bamut sisya. Akari at kajat benril. Kadon ka jing syapting buram ya ublay. At kumta, kinong sansyal, ibapet ya ka sansyal kadar. Kimnut ban bamsap, namal bakitip ba ublay uyoi. At namal bakiit ya ublay, kim kwa ban pensusi ya ublay. Upas sepol yang kecoh. Ula syak ya ublay. Ba ublay un pendep ya kajing tepu. Leng ba kajing im kajong u. Bat une upas ter. Ula pendep hok ela ka kamram. Bat pila nem ban mudur. Ba uway na kinong sedang jang ka balang. Kabadan tang san ngut. Kinong wan jing yaseng. Kalapan kala kongpongnya kari. Na kajing duk. Siya kajing dap. Pat kajing roy karhai. Pastor Paul yang kecu. Ula pendap ya kajing maret thong. Ula tray hok ela kakam ke ba ublay ula bansyat hu. Bat menta ula dan rengkat bat la unong pendim. Jisu ula wan bansyau no ya u. Kat sao terik jang ubnai September jang kasnem arhajar arpui bat karisap Korea menta kadai kawai na kiri hapok ri Asia kapaya rengkat bor bat kiri set ni akalian keroy kepar bat kiwai de ikam penuh congin duai nak benta jang kari ke jang iru ba unsay sipun kibriw Balang kum une upasta. Iban pendep hok ela ka kamram ka bakitre. Iban penkala ya kari bat kajat benriw kejongi aka Balang bat aka imlang salak. Nang bakari kejongi kan kiu syapran.